Hi guys, nandito karon diri sa 20 sa Los Amigos. So magdulat ag basketball pasingot ta. Pasalamat ko kay gipa-appeal ko ni Kuya Simeon nga mo-appeal sila hang Hito Farmers Basketball League. So under ko sa iyang team na Catfishers. So salamat kayo sa pag-invite ko. So mo na akong third game sa ilahang team og okay lang ta kay ni nga dula. Lingaw lang ta kayo kay dagandagan. So mo to nasamok ang dula tungod lagi daw sa tawagan sa referee sa mga angal nila. So mo ni mga some clips na nakuha o kamo na lay tan-aw. So let's watch this video. Very nice, 6 minutes and 15 seconds. Very good. Makinda. Makinda. Pamunta videographer. Lick. Videographer. Ready, five. Ready. Five. Five na. Uno. Baba. Ligan. Wah! Giat euy. Pinjana. Okay, uta. 45. Oh, hatag ni gol. Gol. 15. Rap.
Oh, Bistoy, lalong, lalong. Gol. Bintang, bintang nyo, bintang, bintang. Ini bisa mate. Good. Oh, bas, bas, bas. Good. Very time, 3 minutes and 30 seconds. Good. Ringan, baba, baba. Good job. Baba, baba dong. So katong nga play gitawagan sa referee og foul. So wala sila mo sugot nga foul to. Mo to nasamok ang dula man ni undang si withdraw sila. So okay ra gyapon. At least safety ang tanan og congrats og salamat sa among nakadula. So mo na ni karon, mamors kayo. Parting sinawa. Kalami. So okay ra gyapon. Bye.